zeli podina. Baš je težak, taj državi. Nekako s proljeća. Stigao smo i mi. Da što može biti bolje. Cijel što te ovaj drugi? Tražimo Košćan. Košćan? Da dođe iz BRD po nas. Gorce! Ja! Da si mi malo provužamo. Vozali ste jučer, sad su malo... Nešto nije u redu, malo nešto zezaju, ili nisu iskusni s tim, vjerovatno. Želiš transportir, kaži... A ja ti četnicima ne krijenu opet, ne zarobimo još nešto. Svi kako su oni fali, kuću izmira su zarobili, fali se, svi transportir. Evo snimi da pušimo Manuzoro. Ima li problema kakvi? Pa nema ništa malo opet. Gađaju nas jer. Sretno, momci. Hvala. Ta kapa, boga. Šta ti misliš? Misliš bez petoka? Nemoj petoka postavi da budem. Malo me noge boli, ali Košćan mora pati. Idemo, za mnom. Blago tebi, ti imaš skije iza blato. Za život već. Ajde, znaš nam se ne kližu. Vidiš? Pomalo. Četnika. Vidi se. Tamo ima ovdje velikova kuća. Vidi se od ovog grova ovdje naših kuća, možete njim dotada sve. Ima ovdje velikova kuća, prva gdje odakle je provina. Praga onda se... Ima tamo, ona dio Viklinica, sad je tek put shoda. To je za ličnu. Ika bolja fotografija. Ima, dobro, ne moraš glavno kopat rov, sad za lično mogu slikati kako hoćeš. Dobro, samo uram glas da vidim. Pa imaju znal, kaže prvi. Duši Emri. Da kaže Ilija, vidio sam dejaco da pušiš. Ne moraš to sad opet znaš. Nije, to mi je mama rekla. Liđa Košćan. Sad će neko da kupu. Dobar. Će ovo biti lako. Šta ti ovo će na odmah otići četnici? Neće nikada. Brava, što ima? Netko ti je. Rođe, gdje je? Jel' Rođe? Jedno pet onoga gore. Gore kod Vikilica. Johana gore. Da ne Onog čelavog života. Onog čelavog. Gore onog čelavog. Onog čelavog gore upati malo. Gore onog čelavog. Idri se Rođo, hajmo. Mani televiziju. Gaj ti Rođo bare snimaj od ozgo, znaš ko imaš pogled. Rećemo da je ovo ratni prijek.
Navećemo i ovo da radi. Sam nek više da se čijete ostale, da nisi zaravljeno. Šta imaš, to ništa ne radi, ako šta ne uvijek. Ja, onda ga pisali gore, ali nema. 50 dinara. A, neće ono u cijelu. Onda ćemo. I kapi idem se. A boli mene, kura šta mi negdje, ne hoćete kura svoji leđa, sve ogrebate biti stari. Inače, u minula 3 dana trajala je četnička ofanziva. Oštrica napada je bila usmjerena prema Košćanu, gdje su Zlatni Ljiljani uglavnom nanijeli teške gubitke neprijatelju, odbili ovaj napad, uništili 2 tenka T-55 i zarobili ovaj transporter pored kojeg mi evo stojimo. Četnici od dolu Selmovića su krenuli ovaj napad na Košćan. Krenuli su sa 10 oklopnih vozila. Bilo su 3 tenka 55-ca, plivači tank, 2 prage, 2 samohodke i ovaj borbeni transportir pješadije koji smo upravo zarobili. Odbili smo taj četnički napad, bio je žestok, imamo 3 mrtva čovjeka, borca Zlatni Ljiljani, imamo 6-7 momaka ranjenih, bilo je žestoko, bio sam na položaju ispod Oštrika. Grmilo je, bilo je žestoko, ne znam šta da vam kažem više, ovaj smo napad odbili, ovo je nemoguće, tolika borbena vozila krenuti na ovaj napad ovdje, na ovaj naš položaj gdje drže Zlatni Ljiljani. Divim se ovim momcima što su odbili ovaj napad zajedno sa mnom i ovim mojim drugovima. Bilo je 1000 granata za top 20 mm i 7000 za 84 metaka. Kad su četnici odbijeni, najveće smo s tenkom izvukli. Transportir gusjenica bila spala, popravili. Sad je ispravan, za koji dan ćemo djelovati po njima. Vraćati im njihovim oružjem. Stvari našim oružjem koje smo mi kupili, a oni nas sada tuku sa njima. Relativno, dobro kažete, relativno miran dan, jer ovdje nema dana da ne padne 50 do 100 granata. A za ovih 5 do 6 mjeseci na naše položaje je palo preko 10.000 granata raznih kalibara. Znači od 60 do 150 petica i tako. Postoji li opasnost da četnici naprave ovdje proboj sada, večeras recimo? Ne, nikada probit odbranu Košćana neće. To se pokazalo u ova 2 zadnja napada njihova koje su pokušali da izvedu i da probiju liniju naše odbrane. Oba su odbijena uspješno sa znatnim gubicima sigurno u ljudstvu i u tehnici, jer i prošli put kad je bio napad uništen je jedan transporter, jedno vozilo na kome je bio pat i šta znam, bila je vjerovatno i PAM procjevac, šta li ako nešto, to su uspjeli izvući, ali se nije dalo ovako jedno vozilo koje smo u zadnjem napadu njihovom uspjeli zarobiti. Jesu došli ti momci? S ove strane? Hoćemo li tamo ispred, gdje su vrata? Hajmo ispred vrata, tamo s one strane. Emir, idemo, odmah. Momci, kako je bilo ovih dana? Bilo je žestoko, borili smo se kao mladi lavovi. Šta će drugo reći? Žao mi je drugo što je poginuo s nama, koji je skupa nama odbranio Košćan. Drugo ništa, želim svima da se bore ko mi ovdje, ništa više. Vi ste ovdje, vidimo, dobro utvrđeni, granata je jako puno palo. Pa je dosta granata, svaki dan padne 300 granata najmanje. Opet čuvamo, malo nas gine, dobro je. Koliko ti je godina? 20. Jeste li služio vojni rok? Jesam pala, pobjegao sam iz vojske, prigustilo. Učestvovao si u zarobljavanju ovog transportera? Jesam, učestvovao sam u zarobljavanju i drago mi je što smo ovakav uspjev napravili. Ja i moji ovi drugovi, svi zajedno što smo odbranili Košćan i ovo ovdje cijelu liniju, taj dan kad je najžešće bilo i
Drugo nema ništa da kažem, jedino da sreć poželim svim ovim ovdje borcima i to sve. Ima da zahvalim ovim ljudima, pogotovo ovoj drugoj četci što je izašla napravo u pravo vrijeme da nam pomogni. Ovo što smo uništili, njima još 2 tenka, evo zarobili, poručio bi nek dođu ponovo, nek povuku malo više. Jednu pragu pa da onda budemo ravnopravni. Ništa više. Znači još praga, treba i ravnopravni. Treba nam praga i nek pošalju i ovi od Darkanovaca, bilo koga, Šošuljevaca. Municije nek ponesu. Pa nije hladno, vruće je bilo ovih dana, prilično radi napada, ovi neprijateljski. Treba samo da poručimo, nek krenu opet, još će gori proći nek što su do sad prolazili. Ništa više. Je li bilo protiv ofanzive? Pa pokušaj jedan je bio, međutim nismo imali na koga ići dalje, protiv jer su pobjegli. Dobro smo prošli, nemamo puno ranjeni. Šta ja znam, žao mi je ovi što su poginuli. Želio da poručim ovim četnicima ako nas gledaju već, da ovdje i ova djeca se bore, pa nek krenu još. Ali nek krenu s mnogo više snaga i šta ja znam, tehnike. I nek nam dotri još ovih mašina ovdje. Šta, nema više ništa. Kada će biti stavljeno u funkciju? Pa ubrzo će biti stavljeno u funkciju i djelovat će uskoro. Baš nije ovaj transporter koji je pokušao po nama da djelovat će po njima. A želio poručiti četnicima svim iz Hadžića da navale u što većem broju, mi smo spremni, čekamo. Da nam pošalju još ovakvih džiđa, tenkova, malo i više stvari. Kada ćete na oslobođenje Hadžića i dalje Sarajeva? Ako Bog da uskoro. I Sarajevo i Hadžića i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nećemo stati dok ne oslobodimo svaki pedalj naše zemlje. Hvala. Treba doći da pogleda broj. Hoće sjeta i njegova.